د 2 سالên borî da Efrîniyên Cowarê xwe hatine koçberkirin di nava zûr û zehmetiyên derbidarbûnê de meha Remezanê derbas dikirin. Îsal jî xembariyeke din daye ser, ew jî vîrusa korona ye. Koçên aveşînî li hev bicivin û tedbîrên hişk têne standin. Lama ew nikanin adetên civakiyên taybet bi meha Remezanê? Îsal pêk bînin. نخوشی کرونا چه بیه وقت جولت نو جینامون و کومبینر جم هم جینامو گهرن جم هم دارینن هوارت بسهرن یعنی فطار خوب هف رو وکن حتی شیوه به هفته دنجی یعنی تقریبا که ممنوعه زیاده مرو به هفته دو در بکه جردو مرو نواک هفته بیجی جم هفته خوبه نظام هسال پرچاتنه مسئله روزی پرچاتنه Ne tenê rêwresmên civakî nayên kirin lê belê vîrusa korona hêştiye ku hin teqsên olî jî bêne betal kirin. Li gor îmamê camiya kampa derbiderên Efrînê dibêje. تیوی متراویح خود کردی سال پنجی مری کوم دبو حاجی بروجی دهات نمی خود کردن داری خود کردن هیچال گو ممنوعه و نکنن برای بینی و نتیابده برای کسی غریب قرب نکبنه و ایما گو ضرورت نه خدای سبحانه و تعالی هر نخوشی راکه و امتی بسرخه و ظلمو سرما انشالله و تعالی و رابه Her li kêleka metirsiya ji vîrusa korona û tedbîrên rêgirtina li hember wê bihabûnê jî rewşa derbideran di meha Remezanê da alûztir kiriye. Her wiha bihabûna kel û pelan bandûra xulbazarê jî kiriye ku liv û tevger devêziye û şêniyên xizan nikanin weke her sal ji bo meha Remezanê û rojiyê kel û pelan bikirin. به خدا یعنی سالی چونی ریک هبی چی چک یعنی جسال ارزانتر بی فواکه پر بی در روزه دو عدی روزه ام بین عرق سوس هبی خرمه هبی اشته حلوه هبی پنیر هبی به خدا سوری گرتی تشتنه یعنی ملت چوکی الله سعدو ملت بی امی چوکن خدا الموار رحمه بس دیسا دور جا عفرین و خیر و بیرن وی گلی عفرین کل هرما شهبا در بدرن مها رمضان پیشوازی دکن کومترسیا جو ویروسا کورونا و بهابونا کلو پلان زحمتین وان زیده کرنه لی باورمند به نیاز خوشی و آرامیه روژیان دگرن نوروز را شدنگ امریکا شهبا